میاشت رمضان تخکل رب تا عبادت کوا میاشت رمضان تخکل رب تا عبادت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا میاشت رمضان تخکل رب تا عبادت کوا میاشت رمضان تخکل رب تا عبادت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا بیا پسنداگی کی خکولش پیورزی راغلی دی بیا پسنداگی کی خکولش پیورزی راغلی دی مکڑا دا غفلت خوبونا فرتشا محنت کوا مکڑا دا غفلت خوبونا فرتشا محنت کوا میاشت رمضان تخکل رب تا عبادت کوا میاشت رمضان تخکل رب تا عبادت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا دا رحمتونو میاشتا ډیر پکې اجرونه دي دا رحمتونو میاشتا ډیر پکې اجرونه دي مکړه غیبتونه د قرآن ډیر تلاوت کوا مکړه غیبتونه د قرآن ډیر تلاوت کوا میاشت رمضان تخکل رب تا عبادت کوا میاشت رمضان تخکل رب تا عبادت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا ذکر د الله کوا د زړه نه استغفار وایا ذکر د الله کوا د زړه نه استغفار وایا غواړه د دوزخ فنا او طلب د جنت کوا غواړه د دوزخ فنا او طلب د جنت کوا میاشت رمضان تخکل رب تا عبادت کوا میاشت رمضان تخکل رب تا عبادت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا میاشت رمضان پټولو میاشتو کې بهتر ده میاشت رمضان پټولو میاشتو کې بهتر ده تای تل پسړه کې احترام د فضیلت کوا تای تل پسړه کې احترام د فضیلت کوا میاشت رمضان تخکل رب تا عبادت کوا میاشت رمضان تخکل رب تا عبادت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا عبدالجلیل
جگرانا عمل میں پوینا د نصیحت کوا جگرانا عمل میں پوینا د نصیحت کوا میاشت رمضان تخکل رب تا عبادت کوا میاشت رمضان تخکل رب تا عبادت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا و مسلم ورور غم د قبر آخرت کوا کلام دی د ډیر ګران محترم رور حافظ عبدالجلیل توحیدیار آواز دی د اول خان وفادار